Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka Allahumma ya Allah bi sirri zati ya Allah, kamulah kini badon wahai Tuhan, dengan berkan rahasia dan tolong bantu Nabi Jibril fabil masqi khairal wara turafa bi siddiqi dilikon jangan Jibril rasul temas lebih insan telenjan Abu Bakar temas Nabi Maulal Mustafa Salmani fa qasim fa Jafarin irfani lam berkas Salman paring genasin Nabi tema qasim Jafar are Rabbi fa bi abi yazid taifuri fa bi abil asani dal masu berkan abi yazid kutum dalam nangro nama taifura mu'asan di masyurah fa bi abi ali al-farmadi fa yusuf al-hamdani wasil madadi Allah berkan awliya abi ali di permadi nama Yusuf فبعبد الخالق الوجدان الآبر فعارف اليوكير بإسلال ينتمى بدل خالب صدواني عارف بنصار يوكير دي مسوري ثم بما وبده علي وابن محمد سما سهل ولي الله لهم بركان Tamasya berkan Muhammad bangsa samat lagi wali fabi kulalil famain dini imami di tariqi bil yaqin berkan kulal maudin gerasin nama imu tariqat dengan yakin baca kunah Allah ala udin romanin tadi sekuna tema berkannya kum jamil nan maulana fabi ubaidillahi dilasrari saratuhu fi arfihim ma'rah ubaidillah nan ulama lerasiya lan tarikan rani gerasin nama wa ba'dahu Muhammadu zahidu fi dunia wa Rabi darwisin kufi Syekh Muhammad yang taza ilam agama dunia kira cema darwi grasi nama fakhajaki badahu Muhammadun madu qayyumun al-mujaddidu lam ulama dan khajaki dan Muhammad ketua raya lamun jadin mursin aman Nur Muhammadiyah lihadaini Kemama sunan ulama Saifuddin Banduar Nur Muhammad kena masa Tumma dijan janani sansil magharib Wal kutubu abdillah aliyal maqarib Mata urah Hirra bajana janani Tumma kutub yang megah abdullahi Tumma bi maulana al-imam bil-khalidi Tumma qalillahu min majidi Allah maulana khalid imam tanyo yang kan megah Tumma ulama raya dan khalid as-sayyid sarif fi abdillahi kutubil wujudi ladir al-asbahi Say Abdullah mursid pangkat tinggi kutub wujud hana banding dalam negeri Al-Mursidil Kamil fi Ummil Qura Irsadu fi asir wasara Mursid Kamil gemukim benang Makkah wa irsad Al-Mutawaffa jalisan muraqiban muntadhiran li rabbih mawahiba dalam gedung murakabah bi umum gepewarin hibah Allah Tuhan satu
مستقبلا للكعبة المشرفة قبل طلوع الفجر يوم عرفة menghadap Ka'batullah musyarrafah ya عرفة في سمع جمعة انتقال نفسه في حجة ربيع نفسه وكسبار جمعا من رواجي أكبر نباء ينفنجو في بيته على أبي قبيسي أكرمه المولى ما تقديسي حبيب سيكونا Habibin kemuliaan iba Allah serta takdir ya ilahi qaddisanna ruhahu wa nawiranna fil bari'ahu wa Tuhan pesuci Maulana nepepengen pemanyang kubur sekuna Allah berkat Ismail nama goreng Allah nepetun nyawa ya Allah murid gopnyan yang beramal yang bersambung sanang gopnyan summa bisakin zahidin najibin mursiduna Muhammad berkan yang saya lagi mulia bercen kamu Muhammad yatim gerasin nama summa bisakin zahidin najibin mursiduna Muhammad Allah berikan guru yang sahih lagi mulia bercinta Muhammad yakin kasih nama Nabi sakin zahidin najib mursiduna Muhammad berkan guru yang sahih lagi mulia mursid kamu Muhammad yatim kasih nama وسع قبرهم مولانا العليم في الجنة درجات المعالم lapang kubur mereka malim ulama lasiruga Allah waraqiyan rutbatahum bimursyidi Allah Allah syaitan gharifan abidah faidin pangkan yang tinggi dalam nurusin gore terdik lagi abid kamsadin wa hafid tawababil jazilin fil akhirat darajatul ma'alin Nabi falak mereka surga tinggi derajatnya yang saja Nabi Allah Fabi khalifataihi babani kamar Allah Allah Ismail muda wa banda Ismail abad wa khalifah yang gagah sudah diangkat Ismail muda Ismail abar ya sabarkan Allah kadzalika abdus salam walibi Allah Allah
مرشد البلاد لجنة مشهد السلام والهدي يا عالم المختار قد لم ندري وهكذا إبراهيم ولاية Tasufiyya Sa Ibrahim Ketenggara Khalifah Ya Mu'atu Jama'ah Rame Sufiyya Allah Muhammad Qasim Khalifatu Sufiyya Tertiyatan Duhimbatun Aliyya Muhammad Qasim Pudur Khalifah Bagiatan lagi jujur tinggi himmah Allah Muhammad Ranta junubata syarqiyya Allah Allah ar-rasyidu suja'ul istiqamah Muhammadan Hacara berani istiqamah Sekiran ta'akullahul mankurun Lanjudu ismuhu al-mankurun Disaran tanda khalifah lanjut nambah Sebenarnya ulama Allah Haji Yasin Khalifatul Alimu Allah Allah Al-Kamilul Amin Pemnagodo dengan berkat Haji Yasin yang terpuja lagi alim lagi kamil dalam nanggau Allah Hasan Muda Garbiyatan Khalifah ya Allah Ar-Rasyidul Alimul Ilmal Marifah Hasan Muda Bara Khalifah lagi alim ilmarifah di kampung badan ke pedang daya gagasan katakan tempat zikir paling hebat Said Daris itinau bil bilai Abdullah Muda Zawjatu Mimba Nabi Said Daris dalam membina Abdullah Muda Ruhmanin jadi Maulana Allah Fabihi makabira bisamali Allah Allah Insya Allah wasi'a bilakiri Bandu wajan mapimpinan ke utara Allah Abdullah Mamun Khalifatul Samali Allah Allah Ata'i'un li kulli amril muta'i Abdullah Mamun tersebut ada utara Yang tersungguh lagi patuh ke sekuna Abdullah Tudarul Ulum Aliyah Al-Tahirul Aliyatul Himmatu Sa'ah Abdullah Tudarul Ulum Perintah Allah pun ba'awaj Allah Abdul Manan alamu min alati Allah Allah al-harisu kulla ilmil fununi Abdul Manan Khalifah alim ilmi alan ya pengawal darul ulum jajat jamban Allah Muhammad lamlo junubata syarqiyya Allah Allah al-ghaniyyu suduru fil aqiqah Muhammad lamlo Khalifah urut kaya lagi sabar bahatika Sahabut dan junubatan Khalifah Al-Arabi wa umruhu ifrina Sahabut dan junubatan Khalifah Gonyan dua puasa Allah Mutarudin Barbiyatan Khalifah Allah Allah Al-Ariful Aqliyat Kundurifah Mutarudin Akedara Khalifah Lagi arif bijaksana babunga Allah wasiyakan ajra alaihim abada Allah Allah Iza wafat ke pasara bertedan Khalifah yang tersebut wasin Allah Abu ya wafun nyamban bandin kandoroji Kama hadakan alladhi tariqah Antusilana lidural haqiqah Hidayatan mengkarikat ini Betul kamu ada hakikat yang tinggi Allah wa afinal qatar abal hobi Allah Allah likai tunilatan nasahurobi Pedemnya naman gasai lagi bersih Pertama sempurna gasai yang aneh Allah wa rabbina fadlana lalilkani Allah Allah wa timlana ya rabbi bilimani
supaya kamu berlebar berkesan bermata kamu lagi iman ya Tuhan warakina padalane laritani wa kusana bipasani cinta kamu ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أمدا الله رحمن سالم النبي selama masa nama aman dengan kebangsa al-ali wal-ashabi wal-atba'i madama yad'ullah kullu da'i Allah kesabaran kewaris dan pengikut selama masa Mamun nazimu hada Ismailul Qadim Tarikhuhu mu'adimu ayyafadudi Allah yang penazam munajain Ismailul Qadim Tarikhum dan mu'adimu ayyan Panadimu adil turjumati Murjiduna Muhammad yatim khalidi Allah yang penadam terjemah munajat ini Legure kamu Muhammad Di darul ulum badilu ala sakuna wa umruhu sanatan arba'ina Allah darul ulum tempat tinggal di sakuna umur belum rabi ayat sakuna kufi berjodoh Sakti muraqiban mujahidan li rabbih Allah babna satuha bi ummu abiyakamu lam muraqabah dan musyahadah Tuhan sirah sabdunya berkepatan mencapai boleh siplo trên mơ chân tề Allah tasiflo urab lensah fatun hijriyah kun siri pertulapan bali menglah darul ulum qadr hadha li maulana wa umruhu sanatan sabanina Allah darul ulum kubur sinan di maulana umur 80 tahunan tanggo tinggal dunia faya ilahi nawiran nadari'ahu wazidanna mudha'afan sawabahu Allah wahai Tuhan Nabi Bekram kubur abuya Rahmat mutama falan limpah ندعو لنا مع شيخنا بالجنة ببركات النبي الهاشمي Allah yang laki kamu berkat Nabi yang mulia bersabda kamu dalam surga abuya amin lana wa kawalana bi Muhammadin wa tin lana ya Rabbi bil iman
kamu tolong dalam muhibbah Allahumma kamu dalam iman wahya Allah amin dana wa tawallana bi muhabbatin lana ya Rabbi bir imanin pentetap kamu tolong kamu dalam muhibbah Allah bermati kamu dalam iman wahya Allah amin dana wa tawallana bi muhabbati wa lana ya Rabbi imanin petam kamu tolong kamu dalam muhibbah Allah bermati kamu dalam iman wahya Amin ya Rahman, amin ya Rahim. Nuduang ya Allah, bacaan nazam kamu bujuk ibadat. Sayang jamaah sampai tutup batu ya Allah, bak berjuangkan. Alhamdulillah.